Reka ngusuhuze kandi nguhe ikaze we tuba tugenda tubana umunsi ku munsi kandi tuba tugenda tubana ni hano kuri KGE, aho tuba tugenda turebera hamwe inkuru ziba zigiye zitandukanye. Intumwa z'Ubusuwisi zahuye n'abahagarariye umutwe wa AFC M23 i Rubavu mu Rwanda mu biganiro byari bigamije gusuzuma aho ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yasinyiwe i Doha hagati ya Kinshasa n'iri huriro rya AFC M23. Ayo namwe makuru tugiye kuba turebera hamwe. Gusa si ibyo gusa, Donald Trump baje kuba bamukurira inzira ku murima ubwo yavugaga ko abanyamerika baje kuba bandura icyorezo cya Ebola batagomba kugera muri Amerika, bagomba koherezwa muri Kenya. Mu gihe muri Kenya iki cyorezo kitarahagera, Donald Trump yaje kuba yavuga ko abo bantu bayirwaye b'abanyamerika ariho bari buze kuba bakoherezwa. Gusa Kenya yaje kuba igenda ivuga ko ibihakanira kubivuga ko itakikururira ibyo bintu, mu gihe Donald Trump wavuga ati ko Ebola ari indwara y'abanyafurika itagomba kuba yagera muri Amerika. Ibyo ngibyo tugiye kuba twabirebera hamwe, turebete ese byagenze ubundi Donald Trump yaje kuba avuga ibingibi bitewe n'iki. Turaza kubinyuramo turebe, tunarebe ibyaje kuba bibera muri umuhuro waje kuba ubera Rubavu hagati ya AFC M23 ya bamwe mu bahagarariye AFC M23 na bamwe mu bavuye mu ntumwa z'Ubusuwisi zaje kuba zigenda zihurira i Rubavu mu Rwanda. Reka tugende tuvuga ati ibi ni bimwe mu biganiro bimaze iminsi ibiri kuva ku itariki 26 kugera kuri 20 kugera ku itariki 27 Gicurasi 2026 niho haje kuba hagenda haba ibi biganiro. RFI yatangaje ko mbere y'ibi biganiro intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iz'Ubusuwisi zari zabanje guhura n'abahagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mushyikirano mu rwego rwo kureba uko amasezerano abiri yasinyiwe i Doha ari kubahirizwa. Aya masezerano nta yandi ni ya masezerano agiye arimo ingingo zigiye zitandukanye. Aya masezerano yarimo ingingo zijyanye no kurekura imfungwa ndetse no kubahiriza agahenge, ariko amakuru avuga ko kugeza ubu nta ruhande na rumwe rurimo kubyubahiriza neza. Ibyayo masezerano nta rundi ruhande na rumwe rwigeze rubyubahiriza, ko twagiye tubona mu minsi yashize, twagiye tubona yaba leta ya Kongo igenda irasaba yohereza drone muri Minembwe zikagabaho abantu ibitero. Ejo bundi twabonye AFC M23 irasa ku kibuga cy'indege Gisangani, hakaba haragendemo n'ubwirinzi bw'ikirere bwitwa DWF, nabwo bukaba bwaragiye buhangirikira. Urumva rero nta na bamwe bigeze bubahiriza aya masezerano. Intumwa z'Ubusuwisi byari byiteganyijwe ko zikomeza urugendo mu mujyi wa Goma, ariko kubera impungenge z'icyorezo cya Ebola zihitamo kuguma mu mujyi wa Gisenyi. Biba ngombwa ko abahagarariye AFC M23 ari bo bambuka umupaka bakaza nabo bagahurira nyine aho ngaho, bakabasanga i Gisenyi aho bari bari. Amakuru aturuka mu mpande zitandukanye avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gusaba ko Ubusuwisi bwagira uruhare runini muri ibi biganiro hagati ya Kinshasa na AFC M23. Ingingo y'amabuye y'agaciro yo mu gace ka Rubaya muri teritwari ya Masisi iri mu zibanzweho cyane muri ibyo biganiro nk'uko amakuru abivuga. Mwibuke neza ko aya mabuye ari hariya muri Rubaya Gisekedi yaje kuba agenda yahereza abanyamerika, ariko mwaka urashize ibiri giye kuba yashira ntadashobora no kuba yagira aho ngaho, kuko aho ngaho muri ubu ngubu haba hari kugenzurwa na AFC M23 niyo ihagenzura. Rubaya ifite agaciro gakomeye mu masezerano y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro Amerika yasinyanye na Kinshasa mu mwaka ushize wa 2025-2026. AFC M23 mu mezi yashize yatangaje ko yiteguye kugirana ibiganiro bitaziguye na Washington
ku micungire y'amabuye ari muri Rubaya, ku micungire nyine yo kuba bacunga umutekano w'ababa bari kuyacukura cyangwa n'ibikorwa bigenda bihabera. AFC M23 yavuze ko yiteguye kuba yagirana ibiganiro na Washington kugira barebe icyagenda nyine gishyirwa ku murongo muri ibyo, kuko uwabahaye ayo mabuye yo muri Rubaya ntabwo ari wo hakontorora, umwaka ugiye kuba yashira atakontorora. Ni mu gihe ibiganiro byo byari bikomeje kugenda bibera i Rubavu ku rugamba muri Rubaya, yo ibitero byakomeje kugenda bigabwa mu bice bigiye bitandukanye, kuko ingabo za RDC zikoresheje drone n'abandi basirikare bagiye bafatikanyije ku gutera ibyo bitero biba bigiye bitandukanye, bagiye bakomeza kugenda bahagaba ibitero yaba mu baturage cyangwa ibindi byose bigiye bihakorerwa. Amakuru aturuka ku mirongo y'urugamba yemeza ko AFC M23 yashoboye kuzisubiza inyuma muri cya gihe bari kugenda batera ibitero begera Rubaya. AFC M23 yaje kuba igenda ibasubiza inyuma. Si ibyo gusa, nari mbabwiye ko turi buze kuba tugenda turebaho, nari naje kubabwira ko Kenya yaje kuba igenda isubiza kuri Amerika yavugaga ko itagomba kwakira abarwayi bayo b'abanyamerika baje kuba bagirira ikibazo bari bari muri Congo bakandura Ebola. Kenya ikaza kuba yaje kuba yagira ikibasubiza ikabahakanira. Reka tunyure mu byo Donald Trump yari yaje kuba agenda avuga ategeka nyine, urabizi ibintu bye byose aba ari ugutegeka, ntabwo aba ari ugusaba. Umuvugizi wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Marco Rubio, yagize uti ntidushobora kandi ntituzemera ko hagira ikibazo na kimwe cya Ebola cyinjira muri Amerika. Ni muri urwo rwego abayobozi mu buyobozi bwa Donald Trump bavuze ko Amerika irimo gushyiraho ikigo kigezweho muri Kenya kizita ku banyamerika bashobora kuba barahuye n'abantu banduye virusi ya Ebola ariko bakaba badafite ibimenyetso. Ubwo ni babandi bashyirwa mu kato. Umwe mu buyobozi yagize uti iki kigo cyashyizweho kiragira ngo hazabeho ubuvuzi bufite ireme ku banyamerika bakeneye kuva vuba muri DRC no gushyirwa mu kato bitabaye ngombwa gutwara abantu benshi basubira muri Amerika. Ibi ngibi rero baje kuba babitangaza, ubwo urumva ni ikigo bari baje kuba bari gutegurira hariya mu gihugu cya Kenya, bagomba kujya bahita kubashyiramo abo bantu, ariko Kenya yaje ihita igenda ibasubiza babwira ati ibyo ntabwo bishoboka, ntabwo mushobora kuzana abantu barwaye ngo mubazane mu gihugu cyacu, ntabwo twabyemera. Mu gihe nta cyorezo dufite hano iwacu, nta mpamvu yo kukituzanira ngo ni uko bari mu kato hano iwacu. Ubwo rero byaje kuba bigenda bivugwa cyane, hakaba hakomeze kwibazwa se niba Donald Trump atabashaka, dore ko n'ubu mu minsi yashize bari kugenda bamagana ikipe y'igihugu cya Congo izaba iri mu ntuze yagiye gukina, bari kugenda bayamagana kitagomba kuba yagera ku butaka bw'ibihugu bigiye bitandukanye, kandi waba hari icyorezo. Abazungu bakaba bakinina bavuga ko ari ibirwara by'abanyafurika bitagomba kugera iwabo i Burayi. Noneho rero bareba agasuzuguro baba bari kugenda basuzugura abanyafurika, rero Kenya nayo ikaza kuba igenda ibishyiraho akadomo ivuga ati ntabwo ibyo bintu dushobora kubyemera, ntabwo mushobora kuba mwatuzanira abarwayi ku butaka bwanyu, mu bintu bwanyu namwe mwirinze kuba byagera ku butaka bwanyu, ntabwo ari twe mugomba kuba mubizanira. Ubwo rero ayo niyo makuru yari agezweho muri ako kanya. Reka dukomeze kugenda dukurikira turebe andi makuru abagiye agenda agezweho, tuzajya tugenda tuyabagezaho hano kuri KGE. Icyo usabwa ni ukuba wakora subscribe, ubundi tukajya dukomeza kugenda tubana umunsi ku munsi.